Assalamu alaikum dostlar. Бүгін 2020 жылдың 19 январы авторынок Бишкек. Немец уналарды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Адаттагыдай балдар канча болуп жатат. Көңүлдүү экранга бурсаңыздар, көрсөтүүнү баштайлы. Mercedes Millennium жылы 2024 автомат. 264 пробег, басы $5700, номери Правил 2.8 объемда Golf 3'te издегендер болса, жылы 97, мотору өзүнүк болуш керек бар, 2.8. Мотор өзүнүк болуш керек. 2.8. Японская. Негизги баасы $3000 дейт. Баасыны келишимдүү түрдө сүйлөшөңүздөр. Кайсы номерге чалыш керек? Мына жердеги номер, ушул 2 номерге чалыңыздар, номери. Mercedes Vito жылы 97, 2.3 механика, газ, бензин. Басы $4900, номери 0797 77 99. Mazda 626 жылы 97, 1.5 механика, автомат коробка автого алмашам дейт. Коробкасы автомат, уналарга варианттар бар экен. Басы $3000, 0505 66 60 19. Audi S4 жылы 92, объем 2.3, 180 000 сом, номери. $210 Mercedes жылы 96, сомго эсептегенде достор 170 000 сом сурап жатыр. 0707 29 15 68. Коробкасы автомат. Арзан маада Mercedes издегендер болсо, азыр сиздерге толук боло турган баасын билип көрөбүз. Достор, объем 3.2, болушу 150 000 сом дейт. Audi A6 жылы 94, 2.6 механика, $3700. Коробка механика, дагы бир жолу айтып коелу, отуруштары кара түстө, үстүнөн чехолдор кийгизилген, номери 552 77 78 21. Mercedes жылы 99, 2.4 автомат, $4900, 556 705 800. Коробкасы автомат. $124 Mercedes Poteshka жылы 90, 2.3, 140 000 сом. Номери 0708 53 94 96. Коробка механика. Audi A6 жашлы түстө, жылы 2001, 2.8 $3500. 0772 19 52 30.
Golf 3 qizil tusda universal. Жылы 94, 1.8 mono, 175 ming so'm. Nomeri 0707 492 392. Hyundai Getz жылы 2005, объем 1.3 mexanika. $3100, 0702 97 13 39. Nissan Almera жылы 2002, 1.8 автомат, 169 пробег, бағасы $3800, номері 704 14 06 95. Коробка автомат. Қызыл түсті 124 Ешка, жылы 93, 3.2 автомат, $3700, 0702 89 63 89. Салон, черный кожаный салон. Opel Vectra. Жылы қайсы бұл? 2000 брат. 2000, объем 2. 2 дизель. Дизель. Турбо. Или без турбо? Турбо дизель. 165 мың сом, окончательно қанша олады? 150. 150, 150 мың сомды. 0500 111 660. Один из вопросов сегодня был про российскую экономику. Вряд ли до того момента. Mercedes Seshka Universal жылы 2002, 2.7 турбо дизель автомат. $4000, 0706 101 881. Audi S4 жылы 91, 2.8 механика. $2800, 0500 03 10 01. Внимание, сухая автохимчистка, 3000 сумма, полный салон, в цену входит все, кроме двигателя. Volkswagen Polo транзит номерде Россиядан келіп тұр. Алдыңғы мына жерінде біраз косметика жасай тұрған жерлері бар екен. Алдыңғы капотта қалған жақтары жақсы екен. Жылы 2013, объем 1.6, бағасы $4400, 0702 48 11 63. Строительная компания ТС Групп дает возможность отснять без лишних хлопот. Обменять легко, стоит только позвонить нам. ТС Групп – доступное жилье по доступным ценам и выгодным условиям. Оформление документов дается всего 1 час. Отдел партнера. Nissan Primera жылы 2002, объем 1.8 механика, 149 пробег, варианттар бар дейді, бағасы $4300, номері 0706 961 768. Баян базарының жанынан құрылып жатқан көп қабатты үйден 1-2-3 бөлмелі батырлер зайға рассрочкаға сатылат бағасы бер. Audi S4 жылы 94, объем 2.3 механика, 215 мың сом, полный электропакет, центральный замок дейді, номері 0706 96 08 96. Продаю Volkswagen Passat B5 2001 года выпуска в хорошем состоянии. Передняя, подогрев сиденья, парктроники, цена 4000. BMW 525-ті көрсетеміз. 34-ші кузов, жылы 93, объем 2.5 механика, $3000, 0709 58 81 15.
Volkswagen Jetta жылы 2002, объем 1.8 автомат. $3200. 0502 93 99 00. Внимание, в радиоузле вы можете приобрести автотипы. Honda CR-V Legril жылы 2002, объем. Черный кожаный салон дейді. $5500. Коробкасы механика. Номері 0755 29 61 24. Достар, біздің бұл чыгарышыбыз аяғына шықты. Видеолар жаққа лайк баспаңыздар. Біз кейінгі чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.